Good morning, good afternoon, good evening, Maya pa Aldo Cabalen. Nuka rin kayo man partining yato manal beking television man o social media, iniingbawaling chismis at ako Sonia Soto. Kareng may ngalabasan Aldo, belita dareng kaya katamong reporters sing miyaliwang issue na mas dinantamong lino kapamilataning kaya katang programa. Abayan dako rin kaya katamong talasuyu ay Paulo G. Santos, J.M. De Jesus at Felix Barrios. O reni ring mani munang balita ake katamong Suryan at Pisabian. PSKE 2023 may ginyang matagumpeg pangking Comelec, sumangid dareng mapilang aberya. Ustisya, adwanan dareng pamilya ng Mary Grace Santos, ing OFW a biktima na ning rape slay king Jordan. Adwanong kapampangan OFW deng Meyango Bie king Gera king Israel. At intamong atlu makapanawong balita pisabihan keng episode tamong ininge ning Aldo iti. As usual, at yukoke ni to help me make sense of the news nganing Aldong iti. Siyempre, umpisan tayo pa mo, ketang mo muna tamong topic. Alben tayo po in VTR ini. Ijonalin tubig a first time magboto antimong metong a PWD ngening eleksyon. Eya kanumiyukyat keng second floor naning metong a building king Kalulot Integrated School king Kalulot Syudad ning San Fernando. Nung no ka rin niya ing kayang designated precinct. Ilan niya po may boto pili kayong bitis? Anya pong April po. So niya pong tauli ko pong iboto. Gusto naman po itong magboto yun. Yan tauli. At ko pa pong bitis kanita, okay pampod. Saka yung presento ko kay lalam to. So expect ko pong presento ko at pa si Bayo lalam. Kaya big boto ko, dadalakit ng walker ko, pwede ko kantang makapaglakad nung keng ko po lalam. Kuning kaso kung yan pong time na ni second floor ya po, kaya makanya po pong makakainos. Sayang mo rin po kasi yung boto ko nung yan ko magboto. Ing kabalentamong ilu ing San Isidro Magalang bistaman metong yang PBWD. Nakanupel ang pasan ing pamikatago na exercise ing kayang karapatan antimong memalen. Kenyang first floor na ning polling center may boto ilu at atin mo rin kanong tambing menisikaso kaya. Siyempre po katulirang itang magboto. Ano yung nga pansin ko mo, puring karelang kay sana po every building or precinct at iya po makadesignate araw nung no ka rin ka pumunta bagay nakakukutang balang kay kokor ba kakukutang ka kukutang dapat every turn left to the right at iya po makadesignate tang araw nung nanyang precinct number bang at least po nakamangutang. Manyawad nemang pamanantabe ing senior citizen keng Dauma Balakat ay Tuason Agustin uling meg kasaki yakanu keng pamanintun king kayang lagyo keng voters list. Wala yung pangalan ko, hindi ako makapagboto. Kailan ba kayo huling bumoto? Kay Marcos. O sige, punta lang tayong mumunang balita. Kasi ikuha ko kitang balita. Atin tamong maging problema karetang may kapagboto as a result of itang alalo keng listahan o kaya naman PWD la o kaya senior citizen la. So, detang karelang karapatan pa magboto affected nenitang sitwasyon keng presinto. Makananuya ka lalain makananuya ka laganas ining makanining problema kaya kayong coverage. Ako ikit mismo kaya ning peka maragula polling center kaya ni Dau asin na dakalan migit lang 18,000 din nga rening botante abak ba mo taga ng saglulula at ing setup atin niya taga ng mapa pero itang execution at sina baluda taga na nung no ka rin la boboto rin ang senior citizen at itang special lane para karela taga na may execute pa sa lese. Anya kita pa mong pamanantabi ka rin senior citizen itang may akit mapilan minuto yung kaya kalagyo mangusumisyon na kaya. So chances are bila ko yagana yung tao mabating ya uling nating second floor mapapalyari senior citizen niya yung lagyo at yung kita presinto kitang second floor sa bandalang magkasaki arong mumukyat. Ating mga niyang senaryo. Dakal tamo ikit mga niyan. Pero alawa rin kaya, wari, kareng may ngalabasan na halalan,
Of course, karen presidential ini national, midterm, makanyan. Elections, sa ting voters assistance eh. Tita. Kay ba't dening kandidato mo naman, den partido, daw lingatin lang partido, deni kasi lalang partido rin eh. Wow. Manalakad lang, kay malapit. Mismo, kung bayo ka pamiras, ketang presinto, atin ang mag-assist kaya ka sasabihan da, nano ko po lagyo, kaya ko po magboto, kay ba't sopan na ko rin ang watcher eh. Ating makanyang kenya la. Atin. Ako igit. ma'am, kitang king kalulot ating kungikit ma'am. Kitang 14,000 voters da, atin lang sinabi mo, pinisusumangid da partido o kandidato nung nanuyaman yan eh. Gawan da pa ito na doking listahan, isulat dala. O ning andyang tatanan mo na itang presinto mo, kalupa na nga si Jonalyn Tubig, maka-wheelchair ya, which is the last time migboto ya, at suya pa yung kompleto ya pa, liya pa PWD. So ketang kay, this is the first time na magboto ya as a PWD. I see. So, anya nga pansin na katsuya keng babo, ating pong problema, lepitan kene, medyo mga pakyang, mga luwane rugo, linakad ko pa mo na tinulak da ko pa mo halos 2 kilometers manibat kitang kaya kami ang gakening eskwela para miras ko kaya niya. Kaya po buring masayang yung kana akong boto. Itayong mekin kana ko. So, sino pang kaya mamenik kami menik ko kitang babo, kitang ko, nano po nga gawata kaya ni. Pero, Okay. for them to come down nung ali ko siguro mig-interfere, may pakanano yayat si Jonalyn. Ketang senaryo nga ito. Ikit ko po ma'am na aliwa mo ya ing disabled person ka rin with Correct. disability atin tamong senior atin tamong kaya na akakit ko itang frustration na ako po balo na uling barangay election siya mo bala mo mas mababayang lawe tamo kining kesa kitang presidential election na we look so prepared the last time ang yan po bala mo detang PWD PWD senior megin lang afterthought kining election. Ito po yung observation ko ma'am kitang 14,000 voters keng kalulot bala mo afterthought laretang Uwa. Kasi wala mo kanyan, ing lulub keng pisasabihan itang accessibility. Kasi normally, them buildings dapat, whether these are voting centers or schools or whatever, dapat atina lang access din PWDs. Uneng, wari atinang batas, kaugnena ning accessibility, di ba? Itang kailangan nating ramp, papunta ka rin higher floors, ne? Baka nita makapanikla rin senior citizen na maka-wheelchair o PWDs. Siguro masanting itang afterthought mo ita na kailangan i-bring up ya kareng authorities. Ne? Oo. aliya mo po kasi itang eleksyon na kay makanano nung ika estudyante ka mestra ka o nano po tang kaya ting kapansanan sinabi mi pin itang accessibility kitang ramps ditang kay makanano namo nung itay nga Aldoldo pupuntalan mo yan si Jonalyn misan niya siguro munta every couple of years kitang venue nga ito pero nung makanano ay ikit ta kini nung makananong tamo kakulangan ma'am keng accessibility tamo when it comes to PWDs and seniors nabalutan naman with very limited mobility. Itang disenfranchisement kasi itang madideprive ya itang tao ketang karapatan ng bumoto itang right to suffrage. Kasi historically, yung right to suffrage naman din naman in-offer kaya katamo on a silver platter. Yung right to suffrage, ken kasaysayan na ng Pilipinas, lalo na karen kaya babay na, talagang pekipaglaban. Itamong Pilipino, may kipaglaban tamo para makapagboto tamo. At this is a universal reality in most countries. Ketiking yato, kasi demokrasya naman, may pekipaglaban niya yan. At metong yung hallmark na ng demokrasya, yung karapatan bumoto niya. Masanting yung bagay itang pakaisipan tamo, makanano kaya ka rin tutuking halalan. Ing magsilbidang gawan, din keng Comelec, o maski rin keng eskwela. Siguro rin keng eskwela, pwede mo naman sabihan da, nung gagawan niya pong voting center ing eskwela, pabalo mi kaya kayo kasi mapalyaring yung Comelec, kaya nabalo
pabalumi po kaya kayo na alake pong ramp. So baka po ipiyabe-yabe mo rin egan-egan ang PWDs, kin meto nga kwarto, kay ground floor, karina lang mo. Kumbaga ating makanyan, itang Mamiyang kay uwa. mamiyang capabilities and limitations ng metong venue, presinto, Yeah. para abalo na ng Exactly. COMELEC. Ano ka rin na Pero naman, in fairness, mga- kening kay election na niya si atin taga ng kaya move in COMELEC na Okay. reforma ng kaya pamag proseso na naman. ng boto Wa ano pa na naman. ning karang highly urbanized city kay Metro Manila atin lang kick off ning karelang pamag reforma itang mall setup ya ating milyaring makalitan waning impakitunguhan na pang mas aliwa itang tipong gawan deng hybrid. Kasi kareng aliwang mga ragula barangay, atin lamo namang gewang kaparalanan na bata mabilis siya, atin niya mo namang automated. Makanyan gewara hybrid. At itutuna si Ketiwari Pampanga or CL, alang milyari mga yan, puro yabang manual. puro siya nga manual kay ni Central Luzon. At itutunay ni kareng Ala naman ho, kaya mall setup. alachin itang pisasabihan na Pero registration natin atin karing malls po itang pisasabihan na accessibility intutuna ela ditak din at siya kay record na ning COMELEC kabuang Pilipinas at sipeng kulang namo kay 50,000 ding PWD sa po pang senior citizen na sabihan tamo itang katutuan na ikita mo dakalatagan na retang may kaboto Pauli na nitang lack of accessibility the buildings Actually, or ma'am, precincts. Bukod kitang lack of accessibility, buri ka rin po dinan na diin itang lack of assistance. Kasi bayo kayo makapunta kitang mismong presintuyo. Detang PWD, senior citizens, so detang aliwa pang manton presinto. Magkasakit na talaga kasi nga aliwa po, sabihan dating tamong precinct finder online. Pero alida naman po balo gana-gana na ating precinct finder online. Ating ko pong akatalamitam kanta metong matwa, makaluklok na mo po ketang sulok. Lepitan kaya po. Nana pong milyari, may nakapagboto na kayo po ako. Kaya batang sinabi na po, kaya kita presinto ko, muli na ako umuyata. Kaya balo yung po bating tamong precinct finder online. Na po kano balo, wala naman po kanong cellphone or whatnot. So, linawin mo po. Actually, meto yung pong factor tang assistance, sala po talagang visible assistance karing eskwela ng pintalan mi. So, kumbaga, detang aliwa po ating PPCRV mag-assist, ding aliwa, ala naman po. So, kumbaga, ding aliwa, problema na po itang accessibility, bumuna pa pong problema, itang assistance da. So, kumbaga, detang aliwa naman po, syempre, nung naman po talaga palagi ang magboto, especially detang matwa. Nung hindi naman po balo yung gawan do, itang presintuda, ala. So, dagdag pa po problema Okay. itang lack of Punta assistance. lang tayo ng general conduct maning halalan. Mapayapa naman. Ala na ko man monitor na violence sa milyari ka rin presinto. Nganing nilabasan na halalan. keng barangay Tabon mismong Mayor Kaina Mayor Chris Garbo sinabing ating incident nakakatalangita kay Tabon ating incident may tumbukan lang at kukumpirma na nung talagang election related violence kasi sobra ka personal talaga yung laban kay barangay Para sa barangay, kaya may kakamag-anak kayo, may kakaluguran kayo, kaya kayong metong barangay community. So, may kikilala kayo. pero keng panimanmana naman ng COMELEC si kening maging conduct na ning election nung successful yan ano itong basehan nyo ako na kaya mong Pampanga atin yung 73.52% in voters turnout kaya mabilog a Central Luzon 75.11%. Mata siya yan. Mata siya Compared ka rin national election. Itong oy namilaba sa election. So yung na sabihan nini, taga ng dakalaret ang nagpursiging bumoto. Mga tayo kakakit. Pero kaya barangay elections, yan naman yata uso yung flying voters, ne? Ali naman. Kasi kakilala dali Mababandal la. Yung totoo. Makabantela din po. Sorry, May babantela pamante. rin. May pamantela rin kandidato, ne? Oo. In talagang bala mo, kakit ko itang orderliness, ne? Kitang sasabihan da, sasabihan mi aping compoundan din.
itang word generally peaceful. O sige, gamitan tanita. Okay. Generally peaceful. However, Generally peaceful. how orderly and systematic. Oo. Ita kasing mag-put into question, lalo na kang JM, ating senior nabisang magboto, kanako man po, makanyan mo naman na, bala mo, ketang generally peaceful, bibiya tayo ita peaceful ya. Oning itang orderliness na po, itang systematic system, itang gagawan da, magkulang ya, which is discouraging those voters. Na, alina bumoto, muli na kami mo po. Itang, peka masakit yung damdaman ta na, muli na kami mo po. Anyapin, siguro, in future elections na dapat, we need to do better. Kareta na alita-ala didinan rason para muli la. Ay, Ito alaga mga kapagboto. ito mga lating bagay po kasi dapat alila mau-overlook eh. Minsan deta mga lating bagay nga reta nga lita mo adi na atensyon. Deta po talaga dago na problema kita mismong aldo na ning eleksyon. Like for example, nung magululangan po ring tao bahay lang ng ubking presinto. Imagine, ita mismong eskwela nga ito, magulo na langan po. So, isang step 1, papang pamamanton na kay presinto, na magulo na po ita, alang assistant. Ako seryosohan ke. Nung ako, from my point of view, seryosohan ko rin ikitsu. Kasi what are the chances na ikayong atlo, ne, mag-cover kayo kareng totally different places or areas, ne, unrelated, ne, itang, imburi ko sabihin, no man siping-siping, lamo keng metong city, but miyaliwang lugar. O pare-pareho kayo. Yet we see the Ike. same things. Yeah, you saw the same things, di ba? And itang linto ka rin, itang PWDs, may iapektuhan may disenfranchise, sila may kapagboto. At masanting nga bagay na nung pakiramdaman da katamo sa sabihan. Kasi may ngari tamo kanyang kaya. Wala mo itang third party tamong mami observations kay COMELEC. Although, syempre, we will have to also commend the COMELEC na despite their lack of people, lack of wherewithal, they were able to, do this. Makatapilan tayo in interview mo naman ni kaya katamong Assistant Regional Director, kaya katamong Suki. Attorney Attorney Elmo Duque. Ikita naman dedicated naman kayong obra, and yet sabi dapin at one point yung in-interview ke talagang kulang lamo rin talaga rin karelang tauhan. Ne. Kareta pong ngikit tang problema na reta ditang mga latiyamo. Potang milabas lang timo yat sin journalin natin tamong picture ke yat sin journalin. Kaya rin na migboto. Penayang ke, kaya rin na migboto. Just like any other country in the world na ikit ko naman na may kapagboto for the first time after decades ne. Itang lupa na nga sinjonalin na kakanya na itang kayang indelible ink kay at mga pakyakya. Tingnan sense of relief. Ating kang sense of relief, ating kang balo mo na that day ginanaya yung demokrasya at mig step forward tamo. Yung boses mo, meron damyan. Mag-matter ka. At that is very important. Exercise in citizenship ita Itang panga citizen mo, di ba? At naing kahulaga, siguro ka rin daratang pang pamitalamitam tamo. Pisabihan tano man nung nanula rin ang post-election assessment na ning COMELEC at makapangumbirata mo talagang officialis ng COMELEC at detang accredited NGOs na nagbante nung naning asabi da keng meging kondukta na ning halalan. Alatang oras para pisabihan itang mapilan politika ita sana itang metong buriko muna mampuntalan but for lack of time tayo apuntalan itang nanuya ing shape na ning politika. Lalo na kareng mapila na lugar where, we know the candidates and we know the players and we know what went behind ning pamagboto, bakit makanya ning meging resulta na ning halalan.